Cekom týždňa počne i potpisovanie kontraktoch a po dostatých podatkoch po zakončením konkursu za svoje projekty kulturno-prosvitné društvo Ďura Kiš zo Šídu dostalo 300 000, kulturno-umetnické društvo Ivan Kotlerevský zo Zbikiču 250 a kulturno-umetnické društvo Dragutin Dragen Koljesar zo Zbačincov 100 000 dinari a društvo za ruski jazyk, literaturu i kulturu 25 000 dinari. Zo sredstvom namenjených za robotu područným kancelarijom Nacionalного sovitu Rusnacoh z opštinského budžetu toho roku vydvojené 100 000 dinari. Zo opštinského budžetu po 50 000 dinari dostali i našo dva grekokatolícky parochii u Šídze i Berkasove i 100 000 dinari združenje za potrimovku rodičom djecov s okremnima potrebami otvorene šerco, čijoše prostoriji nahodza u budinku ljetne vladičeske rezidenciji u Šidze.